Gledate novi video sa mog cvetnog kanala. Dobro mi došli. Kotinus, dimno drvo, predivan ukras za svaki vrt. Kotinus ili dimno drvo je neobično drvo koje može da se formira i u obliku žbuna. Malo je vrsta koje mogu na ovako lep način kao kotinus da dodaju divnu strukturu vrtu. Njegovo glatko, zaobljeno lišće može biti u raznim nijansama u zavisnosti od vrste i godišnjeg doba. Boje se menjaju od roze bronzane, žute, tamnoljubičaste i zelene. Većina vrsta kotinusa na jesen dobijaju divne nijanse. Kotinus može porasti 5 metara u širinu i visinu, a nakon opadanja lišća i prelaskom biljke u hibernaciju, redovnim orezivanjem možete zadržati oblik i veličinu koju želite. Ova vrsta drveta ili žbuna veoma brzo raste, te nakon 2 do 3 godine on će dostići svoju punu veličinu. Spada u listopadne vrste, te će u kasnu jesen izgubiti svo lišće. Posebna lepota je njegovo mlado lišće koje kreće na proleće i ima izuzetno intenzivnu boju koja na suncu dobija neobičnu nijansu. Zašto je ovo drvo dimno drvo? Ovaj naziv drvo je dobilo zbog svog cveta koji ima papirijasto metličasti oblik. Kada drvo procveta, ono izgleda kao da se nalazi u oblaku dima. Sadi se kao i svaka druga biljka u dobro pripremljeno i drenirano zemljište. Potrebno je voditi računa da okolo stabla bude oslobođeno od korova i da se napravi krug. Najviše mu odgovara pozicija koja je sunčana ili delimično senovita. Veoma dobro toleriše vlagu, glineno ili suvo zemljište, kao i kamenito zemljište. Ovo ga baš i čini odličnim izborom, jer teško da ćete pronaći drvo ili grm koje je manje zahtevno. Najčešće se sadi kao pojedinačna biljka na travnjaku, ali će veoma lepo izgledati i živa ograda od ove biljke. Jeste da je u pitanju listopadna vrsta, ali u vreme kada ima lišća, retko koja biljka može da parira kotinusu. Žbunasta listopadna vrsta koja ima tamno-crvene listove, cveta u maju i junu sa cvetovima papirijastim i beličastim. Vrlo je otporna vrsta. Voli krečnjačka zemljišta i sunčane terene. Otporna je na gradske uslove i na zagađenja. Može da se sadi pojedinačno ili u grupama. Obavezno kupite jedan kotinus i ukrasite svoje dvorište. Ako vam je ovaj video zadržao pažnju i bio od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.